Za neku od narednih godina priča se da se sprema realizacija projekta koji je izradila NASA pod nazivom Blue Beam ili plavi snop, kada će se preko satelita projektovati holografske slike na nebu. Vidjet ćemo Isusa, Muhameda, u zavisnosti od lokacije na zemlji, a ljudi bi trebali da čuju obraćanje Boga na svom maternjem jeziku. Ovo će se postići emitovanjem preko veoma niskih frekvencija pomoću HARP kompleksa smeštenog na Aljasci. Moguće je vidjeti masovnu pojavu vanzemaljskih letelica, neobjašnjive svetlosne pojave i slike. A svedoci smo da se ovih dana pojavljuju veoma čudne pojave na nebu. O čemu se zapravo radi i kakav je ovo projekat? Dakle, NASA projekat Plavi snop ili Blue Beam projekt sastoji se od 3 različita koraka radi implementacije religije novog doba sa Antihristom na čelu. Verujem da većina vas zna da ovim svetom iz pozadine vladaju bogate bankarske porodice Rothschild, Rockefeller, Wartburg i tako dalje, kao i druge porodice starih plemićkih loza i vlasnika megakorporacija. Svedoci smo da se teži ka globalizaciji sveta, takozvanog novog svetskog poretka, dakle jedna vlada, jedna vojska, jedna valuta. Moramo imati na umu da religija novog doba predstavlja temelj za novu svetsku vladu, bez čega je diktatura novog svetskog poretka u potpunosti nemoguća. Ponovit ću vam sljedeće. Bez opšteg verovanja u religiju novog doba, uspešnost projekta novog svetskog poretka biće nemoguća. Zato im je projekat Plavi snop ili Blue Beam toliko važan, ali od ovog momenta više ga ne mogu skrivati od očiju javnosti. Orson Welles je 1938. napravio radio igru o invaziji Marsovaca na zemlju po romanu Herberta Georgea Wellsa. Uspaničeni Amerikanci koji su poverovali da je u pitanju stvarni napad Marsovaca jasno su pokazali kako mediji mogu dovođenjem ljudi u zabludu prouzrokovati masovnu paniku. Koliko je od tada napredovala tehnika? Da li bi se danas mogla mnogo upečatljivije izazvati masovna panika ili neko ushićenje na globalnom nivou? Da, baš to je ideja koja se izgleda godinama razvijala u glavama ideoloških stratega takozvanog novog svetskog poretka, jedinstvenog globalnog tržišta i globalne religije. Jer bez uspostavljanja jedinstvene, lažne religije, globalno vladanje nije moguće. Kontroverzni kanadski novinar Serge Monast navodno je još 1994. godine dao intervju zabeležen na videotraci kada on govori o tajnom planu globalne finansijske elite koji bi trebalo da realizuje NASA. Plan je nazvan projekat Plavi snop ili Blue Beam projekt. Ideja je da se projektovanjem određenih holografskih trodimenzionalnih slika visoko u atmosferi na samom rubu sa svemirom izazove određeni psihološki efekat koji bi delovao pre svega na stotine miliona vernika svih religija. Mnogi hrišćanski vernici, čak i u formaciji oblaka, ponekad opažaju lik Isusa Hrista kakav im je predočen na ikonama i onda su ubeđeni da im se Bog otkrio. Mogućnost izazivanja masovnog ushićenja ili straha ukoliko bi se percipirali leteći tanjiri bila bi korisna jer bi se tada mogla doneti na brzinu drakonska zakonska rešenja, koja građanima potpuno ograničavaju slobodu kretanja i odlučivanja. Još gore, takva zakonska rešenja bila bi lako prihvaćena jer bi preplašeni građani verovali da je to za njihovo dobro. Serge Monast je svoja saznanja o ovome snimio na videotraci 1994. godine, a 2 godine nakon toga je naprasno umro od srčanog udara u 49. godini. Kanadske vlasti su mu neposredno pre smrti oduzele ćerku, mada nije naveden razlog za to i koliko je ona imala godina, i ona nikada nije vraćena ocu. Po nekim izvorima to je učinjeno da bi on odustao od daljeg istraživanja i objavljivanja podataka o svojim saznanjima o projektu Plavi snop ili, kako ga neki nazivaju, Plavi zrak. Ove informacije nemoguće provjeriti pa nisu pouzdane, ali gde ima dima može biti i vatre. U svakom slučaju, kada danas pročitamo šta je sve tada govorio Monast, lako ćemo uočiti da se mnogo toga što je onda delovalo sumanuto zapravo ostvarilo i još ostvaruje. Posebno treba imati u vidu da je u međuvremenu došlo do ogromnog napretka u razvoju tehnologije za pravljenje 3D holografskih slika koju Monast pominje. Tako je Monast razotkrio nameru da se napravi velika globalna predstava sa trodimenzionalnim holografskim slikama koje će se istovremeno projektovati visoko u atmosferi u različitim delovima sveta.
Projekat Blue Beam ili plavi snop, kako ga neki nazivaju, će na izgled biti potpuno ispunjenje 2000 godina starog proročanstva o dolasku Mesije. U osnovi koristit će se nebo kao veliko filmsko platno postavljeno na rubu atmosfere i pomoću lasera sa satelita iz zemljine orbite projektovat će se istovremeno slike sa zvukom u svakom delu planete, na svakom jeziku, na svakom dijalektu u zavisnosti od religije. Predstava će biti sačinjena od laserskih projekcija višestrukih holografskih slika u različitim delovima sveta, od kojih će svaki primati različite slike u zavisnosti od preovladajuće religije i vere. Nijedno područje neće biti isključeno. Sa kompjuterskom animacijom i zvučnim efektima koji na izgled dolaze iz dalekog svemira, zapanjene sledbenike različitih vera to će uvesti u uverenje da su svedoci povratka njihovog Mesije koji će izgledati spektakularno i realno. Onda će se pojaviti razni spasitelji koji će narodu objasniti misteriju, razotkriti proročanstvo i mnogo otkrovenja će biti obelodanjena. Ovo sve treba da se dogodi u vreme velike svetske političke i opšte uzburkanosti. Ovaj Mesija će u stvari biti Maitreja, koji će objasniti da su različite svete knjige pogrešno razumevane i tumačene, a da je stara religija kriva za to što su braća i narodi međusobno ratovali, pa se prema tome stare religije treba ukinuti, neki zabraniti, da bi se otvorio put ka stvaranju svetske religije novog doba, predstavljajući učitelja sveta kojeg su oni pre toga videli. Naravno, ovaj veličanstveni pozorišni falsifikat rezultirat će nestajanjem društvenih i religijskih razlika u velikom obimu. Izgledaće kao da se ujedinjuje ceo svet. Pored toga, ovaj događaj odigraće se u vreme apsolutne političke anarhije i opšteg meteža stvorenog pod utiskom ekonomske i moralne katastrofe svetskih razmera. Ujedinjene nacije čak planiraju da koriste Beethovenovu pesmu radosti kao himnu za uvođenje jedne svetske religije novog doba. Rezultat ove namerno izazvane predstave biće prikazivanje svetu novog Hrista, novog Mesija nazvanog Maitreja. Holografske 3D slike će biti projektovane iz satelita na sloj sodijuma oko 60 milja iznad zemlje. Nebo je monast, a pomoću posebne tehnike za prenos zvuka, odašiljači niske frekvencije, svako ponaosob u ušima može čuti glas proroka koji će se obratiti samo njemu. Ovakva predstava bi imala hipnotički efekat na milione vernika. Monast je još naveo da je 1974. godine istraživač Šapic izjavio da je jedno istraživanje rađeno, mada nije navedeno gde i kada, da se pokaže da izgovorene reči hipnotizera mogu biti konvertovane u elektromagnetnu energiju i direktno ubačene u deo podsvesnog u ljudskom mozgu bez primene bilo kakve mehaničke sprave za primanje poruka i bez prisustva osobe koja bi imala kontrolu nad ubačenim informacijama. Tako bi izgledalo da je ponašanje jedinke koja je primila poruku jednostavno deo njene slobodne volje. Danas je poznato da je ova tehnika ispitivana u krugovima CIA u okviru programa Mind Control, sa ciljem da se napravi adekvatna psihološka konstrukcija koja bi bila korišćena za političke atentate. Ljudi na kojima su vršene ovakve obrade nazivani su mandžurijski kandidati i oni su bili u stanju da na zapovest glasa iz svoje glave izvrše bilo koji zločin. Ili su jednostavno bili spremni da prihvate da su izvršili ubistvo, iako je to umjesto njih odradio uvežbani plaćeni ubica. Primjer za ovakvo pogrešno navođenje može biti ubistvo švedske ministarke Anne Lind, za koje je priznato da ga je počinio jedan psihički bolesnik. Isti slučaj je bio i sa ubistvom Johna Lennona. Po Monastovom mišljenju, tek stvaranjem jedinstvene vere može biti formalno uveden sistem nazvan Novi svetski poredak. Glavne poluge za upravljanje u ovakvom sistemu, kako je naveo Monast, bile bi: pod 1. Međunarodna vojska. Svedoci smo da se već uveliko stvara u nacionalnim armijama pod izgovorom profesionalizacija vojske. Pod 2. Svetska banka kao globalni ekonomski generator. Pod 3. Svetska vlada pod okriljem Ujedinjenih nacija. Pod 4. Svetska banka za zaštitu životne sredine. Pod 5. Ljudi će se na cijeloj planeti klasifikovati u samo 7 rasa. Svedoci smo da je proteklih 1000 godina obeležilo upravo veliko rasno mešanje. Pod 6. Svetska poljoprivreda i snabdevanje hranom bit će precizno definisani posebnim kodeksom koji će tačno odrediti prehrambene potrebe svih stanovnika. I ovo je već u završnoj fazi realizacije i predstoji nam uvođenje kodeksa alimentariusa, koji će redefinisati dnevnu količinu neophodnih vitamina i minerala u ishrani ljudi u zavisnosti od geografskog prostora.
Taj kodeks predviđa uvođenje genetski modifikovanih biljaka i životinja, kao i niz zabrana što se tiče sejanja i uzgajanja povrća i žitarica, a sve sa ciljem da niko ne bude nezavisan i samostalan. Monast je naveo da će novi svetski poredak biti utemeljen na saradnji vlada Rusije, Velike Britanije i svih zemalja Commonwealtha, SAD-a i Europske unije. Za pravljanje ove velike iluzije koristila bi se tehnologija koja uključuje transmitere koji emituju talase na istoj frekvenciji na kojoj radi ljudski nervni sistem. Jednu takvu tehnologiju je zaista razvio Loral Electro-Optical System u Pasadini, Kalifornija. Ovo je firma koja godinama sarađuje sa američkom vojskom i radila je na istraživanju usmjerenog energetskog oružja, takozvanog dirigovanog oružja. Prema rečima general potpukovnika Leonarda Pereza iz američkih vazduhoplovnih snaga, oni su istraživali način kako da u ljudski mozak neprijatelja implementiraju odgovarajuće poruke koje bi kod njih izazvale strah i paniku, a kod sopstvenih vojnika izuzetnu hrabrost. Takva tehnologija bi primjenjivala elektromagnetne mikrotalase usmjerene frekvencijom u gigahercima i pulsirane u ekstremno niskim frekvencijama. Na ovaj način bi se vršila i psihička i fizička tortura sa distance. Monast je naveo i da je ovakvo mikrotalasno oružje upotrebljeno 70. godina prošlog veka protiv žena koje su protestovale u Britaniji zbog prisustva američkih krstarećih raketa u vazduhoplovnoj bazi Greenham Common. Ovo oružje može izazvati i to da mozak u trenutku postane lišen sposobnosti da razmišlja. Ovaj novi božji glas moći će se čuti na nekoliko jezika. Sovjeti su razvili napredan računar koji su čak i izvozili i u njega unijeli fizičko-psihološki zapis zasnovan na njihovim ispitivanjima anatomije i elektromehaničke kompozicije ljudskog tela, kao i studije električnih, hemijskih i bioloških karakteristika ljudskog mozga. Ovi računari opremljeni su u istoj meri sa jezicima svih ljudskih kultura i njihovim značenjima. Dijalekti svih kultura ubačeni su u računare preko predajnika sa satelita. Sovjeti su počeli da uvode računare sa objektivnim programima kao što su oni koji se tiču novog Mesije. Izgleda da su Sovjeti također bili pribegli samoubilačkim metodama ka ljudskom društvu dodeljivanjem talasnih dužina elektronskim putem za svaku osobu i svako društvo i kulturu da bi podstakli suicidne misli ukoliko se osoba ne povinuje propisima novog svetskog poretka. Šta će biti sa ljudima koji prihvate da prime biočip? Možemo da zamislimo ako strukture novog svetskog poretka mogu na daljinu da utiču na raspoloženje, kako li će tek preko čipa implantiranog pod kožu građanina. Časopis Sydney Morning objavio je 21. marta 1983. godine članak koji objavljuje da su Sovjeti izvršili napad na ljudski a članak je objavio strani urednik, dr. Nathan Abnouenji. Ovaj članak govori o Sovjetima koji su stvorili superkompjuter, što predstavlja veoma važnu stvar jer ove vrste računara mogu biti pokrenute preko satelita kroz svemirski prostor. Računari su snabdeveni bazom podataka od nekoliko različitih jezika i njihovim značenjima, dijalektom svih ljudi koji su radili na programima ovog računara. Međutim, mi više ne govorimo o Sovjetima, već govorimo o Ujedinjenim nacijama, miljeniku novog svetskog poretka koji snabdeva računare sa neophodnim podacima. Napredak tehnika postiče nas ka trećem koraku projekta plavog zraka koji ide zajedno sa telepatski i elektronski unapređenom dvosmernom komunikacijom gde će prethodno navedene 3 vrste elektromagnetnih talasa dopreti do unutrašnjosti uma svake osobe, ubeđujući svakog od njih da im se Bog obraća iz dubina njihovih duša. Takvi zraci sa satelita snabdeveni su memorijama računara u kojima se čuva ogroman broj podataka o svakom ljudskom biću na planeti i njihovim jezicima. Zraci će se zatim ispreplesti sa njihovim prirodnim razmišljanjem radi oblikovanja onoga što nazivamo kao ekspanzivna veštačka misao. Ta vrsta tehnologije razvijala se od 70. godina, da bi tokom 90. godina istraživači povukli paralelu između ljudskog mozga i računara. Informacija je ubačena, obrađena i integrisana, a zatim se nakon toga formuliše radnja. Kontrolori uma manipulišu informacijama na isti način kao što i računar to čini sa podacima.
Januara 1991. godine Univerzitet u Arizoni bio je domaćin konferencije pod nazivom Seminar o naprednim istraživanjima NATO organizacije na tekuće i iznenadne pojave i biomolekularne sisteme. Činjenica da se razvojem tehnologije 3D vazdušnog holografskog projektora koji bi pokazivao na željenoj lokaciji trodimenzionalne slike bavila godinama i američka vojska. Tako je načinjen elaborat koji pokazuje da bi ovo moglo da se koristi za razne psihološke operacije i strateško upravljanje percepcijom neprijatelja. U kombinaciji sa hemikalijama u vazduhu, kao što su stroncijum, barijum, niobat. Stvara se u vazduhu projektovana slika pravog aviona ili nečeg što vam može ličiti na leteći tanjir. Ovaj projektor bi po elaboratu mogao biti korišćen za pravljanje optičkih varki i kamufliranje, čime bi se trenutno moglo izvršiti odvraćanje neprijatelja. Tako sa 10 projekcija u raznim pravcima imate 10 aviona. Za fingiranje zvuka razrađen je sistem LRAD, koji je već primenjen u više navrata u Persijskom zalivu. To je zapravo fokusiran snop zvukova koji se pušta na veliku daljinu. Onaj koga prima tako čuje zvuk ili govornu poruku, a da nema uopšte predstavu odakle to dolazi. Američka mornarica je na ovaj način rasterivala ribarske brodove u Persijskom zalivu. Projektovanje trodimenzionalnih holografskih slika danas je komercijalizovano. Takve projekcije već možete vidjeti na elitnim modnim revijama ili u izlozima nekih radnji u Japanu i Južnoj Koreji. Na primjer, u izlogu butika u kome 24 sata neumorno igraju zanosne manekinke zapravo je 3D holografska slika, ali deluje kao da su prave igračice u izlogu. Japanci su projektovali 3D holografsku sliku ogromnih dimenzija na obali mora na kojoj se vidi kako iz mora izlazi morska neman iz filma Godzilla. Oni koji ne poznaju ovu tehniku mogli bi zaista da poveruju da pred očima imaju pravo čudovište. Neidentifikovani leteći objekti posljednjih godina često se mogu vidjeti u raznim delovima sveta. Mnogi su i snimljeni. Tumačenja su razna, ali je zanimljivo da niko ne pominje holografsku 3D projekciju. Ko vidi, veruje, dok jedna stara domaća izreka kaže svaka blesa gleda u nebesa. Da li je ovo sve slučajno ili ipak postoji nešto drugo, zaključite sami i pišite mi u komentarima vaša mišljenja. Ako je iko ostao do kraja jer je ovaj video malo duži. Svakako hvala na gledanju, lajkujte ovaj video i do sljedećeg slušanja. Pozdrav!